أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dan maha agung dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal istiqomah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada menang baik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aja nyewot kayak odol, bakal beli dicotot beli melotot. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Ingkang kula hormati Bapak Arif Santoso, calon kuwu Desa Eretan Kulon. Laka kuwe iki. Kuwe sotang. Sotang maya ya sotang. Ning guru mah kula menek kan mana sotang kok. Bota marep melu menek. Wis dadi laka kuwe ning gerombolan gitu. Ya majelis ulama laka kuwu laka. Oh. Jare adik Pak Je Marie aja bengi-bengi sampai jam 11 bae, dikit kula nanjak jam 10. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para kiai, para ustad, ustazah, wabil khusus para remaja masjid musola Masjid Al Huda. Ingkang wau sampun tampil alhamdulillah. Punten Bu, Pak, pakana ngomong bocan nom, kula titip sing tuane aja rewel, sing nome aja ala. Awas, one bakal direweli, bakal direcoki mungkes, makanya loli. Masjid tajuk sepi, lah remajane, wis meneng. Kula wingi ning Eretan Kulon, Gang Kongsi, kiana Pak Arif Santoso, ibu-ibu tampil, alhamdulillah, wis endah ya gaya lo sangat endah. Dalam kalau aku mislep, punya angel tangi maning aku. Mbubrakane bisa, dandanannya beli bisa. Bu, Pak, pertama sing paling utama alhamdulillah kula sampean sedaya manjataken pujalan puji syukur dumateng Gusti. Alhamdulillah ya Allah masih diparingi waras sehat panjang umur, amin. Beli kerasa maning Bu, Pak, 28 dina maning bakal ketemu karo bulan suci Ramadan. Bolak balik selonjor timpu sila sedeku ngantuk ngeces angop 28 dina maning puasa. Alhamdulillah. Yuk bareng-bareng dong ngadingin karo Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana
fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi rajaba wa balighna ramadana wa hasil maqasid. Allahumma barik fi rajaba wa balighna ramadana wa hasil kok dongak mangga. Alhamdulillah ya Allah Gusti wis nyapak ning bulan Rajab, kliwat bulan Rajab. Kian manjing ning bulan Sya'ban jare wong pengen bulan Roah. Wa balikna Ramadana Gusti kula muga-muga ketemu karo bulan suci Ramadan. Amin. Ya Rabbal. Moga-moga pertemuan kula dalu niki dalam rangka memperingati kekasih Gusti Allah, Habibullah, hamba pilihan Allah, memperingati Isra lan Mi'raj. Moga-moga sesuai karo tema satu intine mempererat tali silaturahmi, sing nomor loro kira-kira ana perubahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Sholawat dan salam kula haturaken dumateng junjungan kula baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kalian para keluargane, para sahabat lan para pengikutnya termasuk kula sampean sedaya benjang ni yaumil kiamah ya Allah ya Rabb. Moga-moga angsal syafaate kanjeng ari syafaat Bapak Pak Bu ari syafaat Bapak ari syafaat ku pertolongannya kanjeng Nabi benjang ni yaumil kiamah ari sing ditulung ku sapa wong kang kenal karo kanjeng ari sing beli kenal ditulung beli ya. Siapa lu? Ada Isra Mi'raj, lu kagak datang. Memperingati lahirnya gue, lu kagak datang. Ya, alhamdulillah. DKM Al-Huda ngawontenaken acara Rajaban atawa Isra Mi'raj kingki karena saking demene karo kanjeng. Salah satu wong demen Bu selalu menyebut-nyebut arane. Gimana? Lagi muludan masih kelingan beli. Kang Pendi sampean ananing endi arane wong dem baca sholawat. Kang nomor loro tandane wong demen dia siap untuk berkorban. Mau jare panitia, jare Adi, niki murid kula lagi madrasah aliyah Pak Arif. Alhamdulillah boten ome guyub pada jaluki patungan, pada jaluki donatur sumbang sebagainya. Kula donga kena sing nyumbang moga-moga manjing swarga amin. Sing jonga kena kula sampean KB moga-moga kula sampean KB hartane barokah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sing nyumbang masuk surga amin, sing nyumbang masuk surga amin, sing beli nyumbang masuk angin ya. Yang kedua berkorban tenagane, pikirane, biayane, segala-galane demi cintane karo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lamun kula
ananing seberang lautan tek layari persetan angke rintangan. Bu, lamun kula ananing dhuwure gunung dari lanang ya tek tanjaki senajan berat lan bingung kisah cinta kita kayak fata morgana. Ya kok karena saking demen karo Kanjeng Nabi wis loro bae. Bapak Ibu kang dirahmati Allah, balik mana ini ayat sing kula waca. Subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bu, Masjidil Haram ana ning Mekah, Masjidil Aqsa ana ning Palestina. Awas ki. Jarak Mekah meng Palestina 1500 kilometer. 1500 kilometer ku sing endi marani endi cetan? Sing Jakarta marani Bali Ibu. Jakarta Bali 1180. Jadi sebelakannya Bali ku apa? Lombok tak sabrang tak ceplik tak ketumbar ya. Tuh Mekah Palestina 1500 kilo lamun ditempuh dengan jalan kaki 4 bulan lawase. Bu, barang waktu semono kendaraan hanya onta. Secara akal kira-kira ngandel beli. Ning kono bahasa lailan sewengi. Kanjeng Nabi Isra toli Mi'raj ketemu karo Gusti Allah balik maning hanya dalam jangka waktu semalam. Secara akal beli ngandel. Secara logika beli percaya mulane kalimatnya diawali subhana. Ana sing takon Pak Ustad subhana karo masya Allah kepada beli subhanallah karo masya Allah pada beli apa bedanya Cak? Kayak waktu rong jam sok sing bisa jawab tak ajak mancing alpa. Ya mancingnya baik tuku dewek. Loh, baka subhanallah Allah maha suci. Kalau Allah maha suci, Allah tidak butuh makhluk lain. Allah tidak membutuhkan bantuan makhluk lain di kayak kita gawe masjid, ngundang uang, ngundang tukang, ngundang sambatan. Gawe umah, ngundang tukangnya, ngundang sambatan. Tapi Gusti Allah tidak membutuhkan siapapun. Ini artinya subhanallah. Makanya lafaz Allah disebutkan. Ana beli nih kono lafaz Allah ya. Halo. Assalamualaikum. Ana wong e. Ana beli nih kono lafaz Allah ya. Langkah kalimatnya dudu subhanallah lagi. Gusti Allah dirahasiakan. Jadi subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad pada waktu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ku arane subhanallah. Ya mumpung bunga kenana suki ke Malaka mangsa bisa kene bo nah ari masya Allah ma itu artinya barang sesuatu apa saja sya Allah yang dikehendaki oleh Allah.
contoh amun sampean jalan-jalan di pinggir pantai Bu, tulis sampean ngomong Masya Allah, laut semono ambane satuan apa baik anak kabeh ning jero laut, laut banyune asin, iwake beli asin. Ayo, laut rasane, banyu laut rasane, tapi kenapa iwake beli asin? Masya Allah, bahkan banyu laut asin toli iwake asin, wong dagang uya beli payu, wis sedep dewe. Masya Allah, kelapa semono dhuwure, kita nyiramane ning sor, banyu ana ning dhuwur. Sapa sih sing ngeseni? Gusti Allah. Tika baru Gusti Allah ngeseni banyu ning jero kelapa. Jam pira? Waya apa? Ayo juga pada ndelak. Padu bagus bae. Emangnya Gusti Allah tukang isi ulang apa? Ya. Masya Allah, wong eretan kulon wong tani sing ditandur pari suket melu cukul. Kita beli ngerasa nandur suket tapi kenang apa cukul? Kenapa suket cukul? Supaya wong miskine, wong melarate, wong beli duwe melu kuli, melu ngoyos, melu garok. Ku arane Masya Allah, rambut kang nempel ning awak kita sing dawa-dawa, sing angger bae. Kita lagi aman tas cukur ibu. Ya, kian 3 wulan 4 wulan sepisan cukur. Ya, tapi delengan bo alis, delengan idep, delengan kumis, lamun dawa kabeh. Rambutnya dawa, hidepe dawa, alisnya kengser nutupi mata, kumis nutupi cangkem. Lamuna disapa, waku arif pendi, dingin sapa. Berarti Masya Allah. Ya Bu, karena apa sudah diciptakan. Masya Allah, pete semono bagus-bagus ning pasar parean, ning pasar Karangsinom, ning pasar eretan. Donge digawa ning omah, ake uler. Siapa sing anjingaken? Laka sleting, laka boekan ning pete. Masya Allah. Tapi kalau subhanallah, maha suci Allah, hanya Allah yang bisa, hanya Allah yang mampu segalanya. Persis Bu, ibarat wong urip kaya nonton wayang. Wayang Bu, gambarane wong urip ning alam dunya, lir ibarat wayang sing lagi cerita, ora nana daya upaya, terserah dalang sing duwe kuasa. Anak putu Ki Semar kuda pawana, selawase urip dadi pangawula, meneng ning kampung katone hina, kadang-kadang cungkring sampai dadi raja. Aja ilok putus asa, yen lagi nyadang sengsara, kudu sabar lan panarima, boka takdir kang kuasa. Bu, kita di wayang. Wayang. Ari Ustad ada wayang, kula dadi betara guru.
sampean dadi santrine. Mulane ka wayang delenganku ana wayang sing matane gede berarti wayang melek. Ana sing wayang matane sipit berarti wayang merem. Ana wayang sing dicocoki cangkeme. Ya Bu? Siapa sutradaranya? Siapa dalangnya? Allah Subhanahu. Apa yang dikehendaki oleh Allah menang. Yang wayang, ya Allah, beberapa hari yang lalu Bu Karang Sinom Pantura ning jero makulake Pak Arif Semene lele pada kenyut, sawah pada kelem, lele pada mancing lemari, pada mancing bupet, pada ning longah oli setengah ember luru lele. Hebate wong Karang Sinom di laka kaya koyo bari nangis bari gemuyu belum ya kayar koyor anak Indosiar anak Trans 7 liput dada hebat ya. Kenapa Allah memberikan musibah bencana lele pada kenyut? Lamun kudu ngomong wong Karang Sinom parean bulak ilir bokat sira pengen lele Bu tek parak-parak akan ndak tuku pecel lele memang sakuata sira apa beli selawe seporsi paling murah-murah 15.000 sekop Bu tek parak-parak akan iya mulane ga mancing ning latar di empane apa benenggah ulah mancing panes salak dicuwek iya ora nenggah ya bokat anak lele sing pengen majak bokat Bo wis balik maning jadi Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil terus sampai langit ketujuh juru bicaranya adalah malaikat Jibril kendaraannya adalah buruk. Mulane rajaban hurufnya telu ro jim ba ro Rasulullah jim Jibril ba buruk. Tiga makhluk ini tidak bisa terlepas dari peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita Bapak Ibu oli-oliye Isra lan Mi'raj Kanjeng Nabi diperintahkan sembahyang asale awas asale seket waktu kula beli kebayang lamun seket waktu mangsa ka urang goreng oncom nembe sreng adan man nembe sreng adan man mangsa ka urang uleg sambel daud telung ulegan bega adan man iya mangsa ka urang langkring Bu ya artinya masa kau turu beli nembe plangkring Allahu Akbar tuh ya iya sing limang waktu be masih ake sing bliki masih ake sing mal masih ake sing prat paham apal rukun Islam anak pira anak siji loro telu papat lima yen wis pada dadi wong Islam kudu weruh rukun nomor siji sahadat sing kuat nomor loro lakoni nomor telu bayar nomor papat puasa nomor 5 naik haji ziarah ning makam Kanjeng yen wis weruh rukune Islam
lakonana sing temenan aja sampai ninggal sholat contone tinggal sholat siksane mengkonon soten lamun kula lagi nganggur mengkonon soten lamun kula lagi libur pipine kempot ndase puyeng yen lagi repot sembayange krungu suara adzan beli gagian dangdan ning masjid pujian beli gagian dasar manusia enake dewek ari rezeki pengen mene kon sembayang masih durung kieng ana indane anak teka wonge oh ya Allah surat Ar-Rahman menyatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban nikmat mana lagi nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan 31 kalau tidak salah boleh dicek fabi ayyi nikmat mana lagi yang kamu dustakan jare Gusti Allah tangan dipai loro mata loro delengan bolongan cungur loro ningsor bu ndeluk ya lamun bolongan cungur dengak anak grigis tahu dingin banjir boro-boro ngurusi kulkas mesin cuci motor cungur ya bu delengan mata loro ya Allah waya melek-melek waya turu-turu ora sok dicas ora sok disetruk ya delengan idep ibu idep ini adalah penjaga debu pokatan sampean bolak-balik karang sinom gabus kan liwati pabrik anak debu nyangkol dingin ning kene sok lamun laka idep paham bu delengan tangan kibu jari jemari kian jempol penuduh penengah driji jentik beli pada bu ya jempol pendek buntak lemu iya beli penuduh duwur penengah rada duwur anak sing cilik ceking tapi lamun dadi si jekrep bu sega sesangku gak perangkat dep dep sok punten balik sing kene kowe esuk dina Rebo sampean mangan jempol aja nempel bu oke kula ngemet la mineral jempolnya dinempel angel bu dimek beyakane angel paham delengan kupingnya kula sampean kabeh delang kuping kula ki kuping ki jare sampean lemes ta akas akas ta lemes baka kuping lemes bu tangi turu beresi kuping dikit dari kuping lemes ta akas bener akas baka kuping akas bu sampean baka turu bantal guling pada bodol gebok mana gel guak maning brel gebok mana guak maning brel delenganku ditutup jepat maning tutup maning jepat maning fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wong eretan kulo nikmat di maning yang kamu dustakan segala-gala fasilitas dipai dimudahkan oleh Allah Subhanahu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim
Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang seindah-indah. Manusia bentuk yang seindah-indah. Bo pokat di ngandel delengan ning arep buri sampean lanang wadon raine pada beli. Pada beli pada. Dari bakar raine beli pada baliknya ke beli pad. Sejen karo ayam pada kabeh baliknya ning kandang kabeh. Berapa ketip sing awit esuk sampai waya menek mate sampean, pirang sedotan ambekan, berapa detak jantung beli pernah ngitung. Gimana? Jadi bokat ana wong kene masih dengak bae Pak Arif gawan ing kuburan. Wingi masih sepayung sekian wis tinggal kenangan. Kebayang ning mata awan kelawan bengi, duh sampean kang dadi pujaan ati. Ngaji bareng, sembayang bareng, jamaah bareng, donge ninggal dunya bu. Kirim donga sing kaldoan kanggo wong ning kuburan. Ya Allah Gusti, barang anu beli gelem syukuran karo Gusti. Hadir jaluk 5 waktu isya, subuh, lohor, asar, maghrib masih repot Pak. Bu, anak sing kene masih repot ya anak. Anak, rongok nak bakal ngatuti repot mabu menusa mah repot bae. Ya beli, wong edan gak repot kan eta. Pulang balik gawa botol aqua arep mendi sing kene digawa mana sing kana manu digawa mene. Iya beli bakal ngatuti merepot Bang. Salatullah salam ala toha ala yasin repot dadi pejabat awan bengi ngurusi rakyat apa maning waktune rapat sembayange sering telat. Salatullah dung 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 rak tak 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 dung dung dung. Yang sing sore laka marawis mawar sacan. Bu, wong tani repot beli, repot dadi wong tani, awan bengi ngurusi, apa maning waktune panen sembayange sering klalen. Salatullah dung 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 tang 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 dung dung dung. Wong dagang repot beli, repot dadi wong dagang
sembayang sok digegampang, apa maning dagang laris durung sembayang. Salatullah dung 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 tak 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 dung dung dung. Dalang organ repot beli, biduan repot beli, repote dadi biduan, awan bengi mikiri panggungan, apa maning musim tanggapan, sembayange kapan-kapan. Salatullah dung 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 tak 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 dung dung dung. Bu, kiai repot beli, ustad repot beli, ustad repot beli. Encang priben repot teh ustad. Priben gini ya repot teh ustad ya. Oh dingin, menang ngarang dingin. Repot teh dadi kiai, awan bengi ngurusi ngaji, ngaji bareng karo rakyat, balik ke digawani. Nah, salatullah deng deng ding ding deng ding 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 deng 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 du du 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 deng tak 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 dung dung dung. Bu, dadi salat nomor siji syukuran karo Gusti Allah. Kang nomor loro salat kubu, ngelingaken kula sampean kabeh jare Kanjeng Nabi kang pertama kali dihisab dihitung oleh Allah benjang ning yaumil kiamah as-shalah. Lamun salate bener, amal ibadah sejene bener kabeh. Lamun salate beli bener, lamun salate mancla-mencle amal ibadah beli ben. Sing tak watiraken bu lawas ning alam dunya beli sembayang at, padahal masjid par, tajuk par, pengajian par, tapi beli gelem marek nandur salam godong bae ngaku Islam sampean omonge anak tajuk beli di jujung anak adan beli gagedang dan anak si makonan anak teka wonge lah ono hebat berarti wingi kula ngaji ning erentan kula takon iki pari ana wong ana endi ki lah tegelan karo batur ki bakal jawab makono berarti bagus rapi ana wong anak teka-teka ora tat ya maksudnya kita harus latih-latih wong sing beli sembahyang kayak lah kepegawaian bae ya bu bu jadi lamun amal ibadah bagus-bagus lamun blesak bles sing kula khawatiraken lamun umure 80 tahun beli ngedek tajuk acan beli ngedek masjid acan bu
barang ning kana ditakoni ning lekat ulang enes Bu terus terang demi Allah Pak ana wong parak tajud parak masjid kari selentem bae duhur ngepos asar maghrib ngepos kabeh ya barang anu mati durung sembahyang mati wanian durung sembahyang mati nekat berangsan ning keret lekat entah ya Bu ana wong sinangtang kita siraku kanda akhirat kanda alam kubur kanda alam barja kona disiksa embung boke kita mati beli balik maning berarti enak orang kanai dongol man ngecuak udele Bu ya Bu Bu ya jadi pada kena alam barzakh karo alam dunia sok lamuna dipada kena Ustad jare kiai jare ustad bakana manjining pekuburan kudu uluk salam assalamualaikum ya ahlal kubur baka alaikum kan wonge para keselamatan bagimu wahai penghuni kubur baka kum para wonge endi lakau wong lakau bi anaga kuburan sok lamuna ning kono dong assalamualaikum ya ahlal kubur Waalaikumsalam Melayu beli Usha Hanapa menek-menek kena Siapa sing ngaji bareng ngantuk takecuk boleh handung biang ora subran ora sabre usah tekamen Melayu beli Bu Melayu beli ya wis aja ngomong lah kau ngomong ana suara kayak konde sasa juga sarungnya kecangkol jangan apa sarung kecangkol jangan karena ditarik sama sarungnya alam barja tidak bisa dilogikakan Bu paham Bu Ustad sing sembayang mati sing beli sembayang anak sing ngomong konon anak teka wonge nah konon orang teka ajak ini kana ki jewok sampai kisinan nih kan ya oh sing sembayang mati sing beli sembayang arep tek lawan Pak Arif pada edan beli tek lawan ngecet temen bocah jarak bulan wartiem cungur pengsek kedodokan iwak kodong pindang teri rada sombong siluar negeri rokna wartiem cungur pengsek ya memang sing sembayang mati sing beli sembayang tapi beda alamatnya bahkan sing sembayang mati sing beli sembayang mati pada mati ini alamatnya beda anak husnul kho anak su'ul kho paham Bu paham wis makanya tepai logika akal baru ayam pada ayame mati pada matine anak ayam mati ning kali anak ayam mati ning panci anak ayam mati ning kali anak ayam mati ning panci baru ayam pada matinya ya tapi tempatnya kan beda
Baka ayam mati ning kali ayam kenangkok, ayam kang ngeces bae, ayam kang ngantuk bae, ayam kang angob bae. Dadi lamun sampean ngantuk ngeces bari angob, tak buang kali. Baka wis dibuang ning kali ketemune karo blatung, karo laler ijo, karo uler mambune mambu berak, setiap wong liwat dicocoki cumure. Tapi lamun ayam matine mati ning panci, ayam kang matine maca bis, ayam kang matine husnul kha, begitu disembelih nyebut asmane Allah blebek kejet 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 dibalangaken. Donge wis beli ngejet bu, digawa disiram karo banyu panas, toli dibubuti, toli diolahi, toli dicacak, suwiwi, dada mentok, pupuk, gulu, brutu, amplati, ceker. Bu, ning prisikan wis nyambut, bawang abang bawang putih siap, ceplik siap, serai siap, masako siap, kemiri siap, salam siap, di blender dadi siji bu, di sangre osang aseng dipai banyu blung srog, tunggu setengah jam. Begitu matang ditaruh ning piring, bloli ngicipi, bloli nyetil, yang durung pragat donga Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ku ayam kang ninggale husnul khotimah. Ning pengajian Ustad punten kula nyuwun dongane, nyuwun hadiah Fatihah jamaah sampean sining pojok masjid bakana ngaji ngantuk bae kata ninggal lagi awan. Kula kan mimpin donga bu, kirim Fatihah Al-Fatihah. Ki jamaah sing ninggal dunya mau lagi awan kak ning akhirat aku ces. Oli kiriman do, masyaallah qadilat maning bu bengi Jumat. Sholli wa salim daiman, sholli wa salim daiman, wal ali wal ashabi man qad, wal ali wal ashabi man qad. Saben malam Jumat ahli kubur mule ning omah kanggo jaluk donga, wacan Quran najan sekali, lamun ora dikirim banjur balik brebes mili, balik ning kuburan mangku tangan. Ya Allah, bengi Jumat tongo ning lawang jare wong sing pas ning kuburan bu, lamun ngomong toli krungu insyaallah kita maning kana disiksa ning lekat, ning kene pada nyelangar baning samudra cinta, pada nyelangar bae ning akademi. Gila-gila siraku. Ayo bu pakas makono. Bu, mulanya bener jari Kanjeng Nabi. Setiap anak putu manusia, anak putu Adam meninggal dunia, semuanya putus kecuali telu. Siji sodako jariyah. Awas sing awean ya bu. Rajaban siap, muludan siap, nuzulul Quran siap, muharraman siap. Bisa beli makanan bu? Ya tersiap. Rajaban siap, muharraman siap,
ngupaye ya pajareng kok lah bu sing awean ya bu ki sodako jariah sing bakal dadi saksi sing bakal nulung sampean besok ning alam akhirat. Paham? Kang nomor loro apa yang selalu mengalir jari Kanjeng Nabi? Ilmu kang manfaat. Pernah sahabat Ali ditakoni, "Hei Ali, aku tawarkan kepadamu ada dua perkara. Apakah kau akan milih harta atau kau akan milih ilmu?" Dijawab nih sahabat Ali, "Ya Rasulullah, saya milih ilmu." Kenapa kau milih ilmu Ali? Karena ilmu itu menjagaku, sedangkan harta aku yang menjaga. Sampean duwe sawah ning Cibiuk ning soge panen, digebut ning kana, digrabag ning kana, dipepe ning Pertamina, wis dikandeki ana 5 ton. Mending turu karo wadon, mending turu karo gabah. Lah. Sampean duwe bebek ana 1000. Mending turu karo bebek apa mending turu karo wadon? Wah. Ngalami kula duwe batur. Ki sampai sekian cerita nyata. Dadi ustad duwe wedhus. Ngariten ning bala desa Karangsinom sing anyar. Anak kesuketekan kan. Iya diarit. Seret taruh kandek. Bocah taruh kono duwe anak sih. Umeng guri bala desa pe. Kula boncengan karo wong wadon. Rada made sitik tat. Wedhuse digawe meneh. Bokatan urup mending beli. Ina ngarit oleh sekandek dipakaken kon urup priben. Oh. Ya. Jadi kalau orang yang punya harta, kita yang menjaga. Tapi kalau orang punya ilmu, ilmu yang menjaga kita. Paham bu? Kula sering Pak Arif di bakal ngaji dikawal karo banser. Iki kula ngadeg ke banser mangke. Ya. Kenapa? Karena ilmu. Yang kedua Ali apa manfaatnya ilmu? Ilmu digawa mendi bae beli abot. Tapi baka harta abot. Sok beli ngandel wong wadon. Besok dina Rebo ning Karangsinom ning Cilet. Dinggo kabeh. Kalung rantai dinggo. Anting-anting pelek beca dinggo. Kerincingan dinggo kabeh. Bakal beli kasih ngincer. Gimana? Oh, mulanya punten di sekolahan bocah. Sing nomor 3 doa anak yang soleh. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Kasihani mereka berdua ya Allah sebagaimana mereka mengasihi aku waktu kecil. Doa. Bu, anak angsol punten di ning kene bocah ngaji akeh beli. Hah? Anak pira akeh? Aja ngomong akeh bae. Bu, akeh beli sing ngaji yang kene. Akeh. Alhamdulillah punten sing ngurupe dibayar pira sebulannya? Ayo dibayar pira? Bu jawab, bayar pira sebulannya? Pengen dia anak soleh ustadz beli diurusi. Iya ya Allah kula ki di mau ku lagi nguruk. Mengkele luar biasa Pak, enak nguruk golongannya adik gede-gede. Bocah cilik pula nulis. Pak, jorok aton udah dia ngalang. Orang aton, ya kan nuliskan makene. Masa nulis makene?
Beli katon ya beli katon. Rok nako dingin. Ana maning. Pak jadi tulis oras dilamot. Jemberakan. Iya. Yung karuan kita lagi tulis ngomong Pak jadi tulis dilamot. Jamong jepit-jepait. Ya sirai bae. Jadi tukaran karo bocah mau. Iya. Toli ana maning tongol Pak jadi pai bismillah beli. Ya Allah. Pai sro beli wis. Pai wong tuku bubur kacang. Pai bismillah beli, pai sro beli wis. Coba sing dibeli garpan mangkele. Ayo. Barang anu laka patungan laka bayaran. Soleh ladang apa? Hari nitip motoran ayar ya. Hari nitip akan bocah. Baka sendal hilang dicobrak tajuk masjid. Ajang-ajang ning masjid Al-Huda. Anak kita keloro sendal rong pasang. Ya adiar giring-giring be sendal kono ningan. Sendal hilang ngomong. Waya patungan dijobrak. Bener mah ngomong adik siraku lamun kopi-kopi apa luwak ta apel keruk ta cappuccino ta gudai ta kopi lendot lamun udut apa konon bu mah bakal sendal hilang dicobrak kita mulanya kentengit ke di tepai kartu bayaran 10.000 sebulan ya 10.000 kasih nunggak bokatan kelarangan mbok kira menek ning kita memokono mbok kira menek los diuruk dewek paham bu bocah sembayang bocah lembut-lembut ngaji nganggo kaos bari training kon balik salin bahkan kaos karo training meneng ning lapangan tua bangka tua bangka tua bangka. Iya, ya kira-kira anak pakai ngaji olahraga, disiplin, aja meledre, bahasa tegas. Iya, Bapak Ibu ngandung rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi balik maning nomor loro, yuk bareng-bareng padang lakoni ibadah sholat kang limang. Kang nomor telu kenapa kita kongkon sholat? Karena di dalam sholat bu ada pelajaran hidup bagi kula sampean kabeh. Sok delengan yuk belajar sing sholat. Kenang apa arepan sholat tu adzan dingin? Hari adzan ku apa? Adzan ku apa? Adzan ku gampangnya ngundang uang kongkon sembayang. Dadi baka adzan suarane sing lepas, sing kenceng, sing tarik, sing enak, nganggo seni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah sing rosak, sing nganggo seni. Ana beli wong ngundang wong elon-elon. Sampean lagi ning sawah, anake sampean ngundang sing galeng. Pak, balik. Pak, balik. Pak, balik. Krungu beli. Coba sing santer. Pak, balik. Ana tamu. Sing Jakarta, sing rosa, toli lagame sing enak. Ula wingi ngaji ning ertan kulon bu, dengan seni hidup jadi indah. Sok lamuna adzan dengan seni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya sholah, hayya falah,
Allahu Akbar. Sana cicak kebakar tah. Ya Bu, sing anca toli aja lebay ba anu lagunya ku. Kuna komat makanan hayyalan sholat hayyalal falah. Begitulah. Wah, kayak ya Pilatul. Hayyalan sholat hayyalal falah. Begitulah. Bu, sing enak, sing ancak. Paham? Wis, tas adan, toli banyu. Kenapa banyu wudhu? Karena kita akan menghadap Allah Tuhan Zat yang Maha Suci. Kalau Allahnya suci, kita yang kudu suci. Kalau Allahnya bersih, kita yang kudu bersih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang dengan orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Yang kedua, kenapa bakal mancing tajuk, mancing masjid, sendal dicopot, sendal anyar dicopot, sendal bagus dicopot, sendal blesak dicopot, sendal larang dicopot. Benar? 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 Pak Bu mancing masjid copot, Bu, sendalnya. Pak Camat, mat copot. Ibu Bupati, Bu, copot. Gubernur mancing masjid Al-Huda, Nur, copot Nur. Jokowi tekaning eretan kulon, kunjungan delang laut, pantai utara, copot, wi copot. Wakil Presiden Kiai Haji Amin, Ma'ruf, Amin Kiai punten copot sendale. Kenapa? Karena ning tajuk ning musola tidak ada kelas istimewa di hadapan Allah. Semuanya sama. Gimana? Yang miskin jangan bersedih, jangan menyesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Karena derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwa. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharga. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang hidup. Firman Tuhan. Firman Tuhan tertulis di dalam kitab Al-Qur'an, miskin dan kaya itu sama. Bo, miskin dan kaya itu sama. Paham? Paham? Umah gedong ditinggal ngeloyong, umah tingkat ditinggal mangkat, umah bagus ditinggal ngelius. Rabi ayu ada sing duweni. Yang kekal bersama mayit adalah amal ibadah. Begitu mancing masjid, anak imam, anak makmum, anak buku, anak rakyat. Kue bener lanjut, kue beli bener sepak. Dia beli, kue bener lanjutkan, pembangunan lanjutkan. Mulanya kebakaning imam, kueril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Artinya Pak, lanjut. Paham? Maka beli bener, protes di demo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Subhanallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abatum wala antum abiduna ma abud wala antum abiduna ma abud lakum dinukum wala dhalin. Subhanallah. Ganti supire, bakal bakal bener, lanjutkan. Alhamdulillah. Bahkan sembahyang ngadep kiblat, kenapa tangannya diangkat kabeh? Bakal tangannya diangkat kabeh artinya nyerah. Polisi ngubek-ubek bajingan, angkat tangan. Ya Pak. Ayo angkat tangan. Ya Pak. Sering nyolong TV ya? Iya Pak. Kenapa nyolong? Enak nyolong Pak gelis. Tuk masukin nyelengannya, beli katik, beli kaur. Tembak beli bu bajingan. Bakal angkat tangan tembak beli.
Beli. Sok beli angkat tangan, bakal beli tembak baje ge. Angkat tangan, tidak. Tesi. Tesi. Wis Allahu Akbar, Allah maha besar, artinya hanya Allah yang maha besar, Allah kang sugi, Allah kang kaya, Allah kang duwe segalanya, Allah kang maha kuasa. Kita negap-lega apa, kita duwe apa, kita nyagerakan apa, ada brosot metu sing sama blinggawa papa sugi sote ana derajate, begitu mati lawon bu sing digawa. Ya beli anting copot, kalung copot, ali-ali copot, gelang, arloji, HP, pokok digawani HP dikempit yang kelak bu. Oke pak, gawani ki, ana 200 pulsa 200. Pokok ditakoni malaikat munkar nakir nomor pira. Hari ngomong be sing jero, perang ujian negara sama. Ya bu, Allahu Akbar, madem nenek. Dalam hadapan Allahu Akbar. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman, terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Deng 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 deng. Wajah yang dulu indah, yang selalu dipuja-puja, kini harus berpisah ke dalam. Ayo sok. Sugih sing kayang apa, ganteng sing kayang apa, ayu sing kayang apa, pinter sing kayang apa, bakal wis mah balik. Dengan Syekh Ali Jabir hafid Quran. Beliau adalah kelahiran Madinah, istrinya wong Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ninggal ki awal bulan Maret dalam usia 45 tahun. Apal Quran. Apal Quran mati. Dika apal beli sugiora blesak iya, terkenal beli, melarat iya, orang sembahyang waniya waniya. Ya Allah, ader Daud dadi rabin RT bae bisa sembahyang beli aja. Ana rabin RT ana rabin RT RT ana RT. Ya Allah, Gimana? Di rabin RTE, belenak ya los, agar balik kita mah. Adar Daud di rabin RT, wah sembahyang beli, ngaji beli, moyoki baik. Ya bu, ibu RT sembahyang, ibu RTE, ibu RT sembahyang, bapak RTE, alhamdulillah. No mana-mana mah ibu RT aku beli sok sembahyang. Kudu menyatok ya kayak mama teteh. Jika dung dalane loyang tukudukan ning Widasari wong eretan kula nganggo kudung ora sok sembayang, nganggo kudung ora sok sembayang, sawer ning organ beli mari ana sing makono ana bu cikedung dalane loyang tuku waktu ning ranca jawat nganggo kudung orak sok sembayang,
nganggo kudung ora sok sembayang limang waktu sing akeh sering mangsa sawera Pak Ustaz sing nembang ngeden-ngeden gak mangsa sawera duh wong harapan kula solasi soliandana dompete masih duwite wis ora nana waya magrib lunganing sawah balik ya diwedeni sira membatur magrib pada sembahyang sawah-sawah kena arep-arep waya magrib lunganing sawah balik ya diwedeni wong urip aja kakan lewat kang kuasa orang idini mangsa sawera oh jam loro kurang telung jam ya kesawer-sawer kita ngeden-ngeden oh sing nomor papat kenapa kita harus sholat karena sholat mampu mencegah perbuatan keji dan munkar ana sing ngomong Ustaz tangga kita sembahyang iya ngaji iya rajaban iya muludan iya tapi nyekek botol iya tapi gaple pucelak selintir iya ana si mokonon Bu ana si mokonon percuma saban dina mengtajuk sarungan nyandang anggone kupluk yen masih senang ning banyu muntuk ngaboti rangdaning toang nunuk rabining umah pujar yang lambruk ora diduwil ora didumuk nafsu wis munjuk dadi ngenderuk anak si pokok anak ya Allah punten terakhir Bu ning salat ngajarakan kula ngomong sing hati-hati punten ibu-ibu kula titip bagian sampean salat sembahyang salat ngaji jamiahan rutinan tapi masih angger nyewoti laki ilang kabeh anak dasar wong lanang lakat telok-tok dasar wong lanang laka geber molor bener mama aja molor baik teka-teka pengennya bebadok ya Allah anak Bu ya Allah wong lanang kulim beca Bu esuk-esuk mangkat beca ikan wong wadon is palang pitu awas bakal beli 100 saja gemek balik ya Allah barang anu jam rolas Bu oli 20.000 ngakali 80.000 mana kenarik apa arep balik disembur beli balik weteng kempong ayo Bu wis sampean terpaksa balik wong lanang wong wadon oli 20.000 surat don mola tai sange ya Allah sego mi gawe tebruk gami tebrak bisa orang gawe dia lah ke matanya apa lah ke tangannya apa sampean sholat sembahyang sholat ngaji sholat jamiahan hancur ya Bu wong lanang sampai kederen kan menang ning omah ditelampok ke wong wadon metu sing omah diubok-ubok Satpol PP Bu ya Allah mulane wong lanang sing akeh matine dikit delengan akeh lanang tak akeh wadon
Lanang ta wadon? Wadon. Sing akeh wadon kerangda kabeh. Rangda mati kabeh. Ndak kabakana mati mabudi kaku kelangan ora. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Ya Allah Gusti, Ariana digentak-gentak bae. Ari lakat dikelangi, delat mani bulan puasa Bu. Aja digentak-gentak bae melas. Hendak semati-matine dewek. Kok gak mau waya mati mati. Jadi wong lanang melas Bu lagi cilik disewa timbok bapak. Sekolah disewoti ning guru. Kerja disewoti ning bos. Duwe rabi ditelampok ning rabi. Iya, Bo, tekang sampean tua, nini kaki masih anak bae sing nyewoti ku, putune. Tua-tua gak layap bae, digelem jangan ngandang. Direkane bebek saya mengandang. Melas. Ya Bu, endah semati-matine bae. Bo, tulis sampean aja belagah, aja sombong wong wadon punten. Kadang-kadang umah bagus oleh kita tukukin oleh kita bola anak apa anak si bakonan Bu wong lanang diseweti sampai tau bersih kan kita rumah tangga karo sampai 34 tahun udah dini apa ya iki bocah pati jelelu udah dini paham disewet bener mana orang makaya orang manuan wis bakal makainin bae harapan mabur Taiwan, Abu Dhabi, Hong Kong, Singapura, Depok. Wis tanda tangan, bakal beli tanda tangan sampean, wis priben beres ya Pak. Sakit. Kaya ilang harga diri wong lanang. Nembe tekan kian sirah januk pegatan. Ya Allah melas. Bu, coba bakal wong wadon sing soleha. Wong lanang balik tas mola, tas mekaya, tas beca, tas sing sawah. Mi gawe tebruk gami. Kang gulane nganggo watu ta pasir. Arane wong wadon soleha gulane nganggo watu ta pasir. Iya soleha arane paham Bu? Paham? Titip terakhir Bu openana wong lanang telat maning bulan puasa sebab bulan puasa bu bulan kang penuh tantangan Bu catat omana kula ning bulan puasa ana wong adan kang disenengi anak kang disengiti ngandel beli bakal jam 6 arepan maghrib kurang seprapat entas tadarus sing tajuk ning masjid asyhadu an la ilaha illallah parah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kolak bolet, selengat, selengu. Kolak gedang, kolak tape, urap, gorengan bawang, gorengan kayak warung cilik. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Pertama dibatalakan dingin Bu, nginum bismillah.
Ya pribebe carane. Di kamar rebel, kiki kanggo kita orang. Aus ya Mbak. Beli menang be. Ya pribebe carane dirindik. Wis buka alhamdulillah bu, toli banyu wudu, toli sholat maghrib. Begitu pragat sholat maghrib sampean balik di rumah pada mangan sekeluarga. Gimana? Begitu pragat mangan dauga selonjor bu atau dei. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Iku ustad ning juga dan maning bu. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah taha dan maning bah. Durung suwe adan jakin adan maning beku disengiti. Ya bu, sing lucu wong lanang, awas ke wong lanang sing biasa doyan udut. Bakal udut de samsu radang lenung. Propotek rada alot. Udut garis setengah di arep ditaro ning jendela, pinggir jendela bokat tanah sing ngemet. Arep diputas dibuang eman, dadi ditaro di kuping. Sembayang isya ning tengah-tengah kipas yang geper wer imam mata surate waduha wadah ning guring ngikik pe hayah lebakin ki anak makmum kupingnya gesang wer begitu sami Allahu liman hamidah tegesan nyemplung ning kantongnya imam. Allah. Utas. Paham? Paham? Ana sing takon. Pak Ustad, punten jar takon kula lagi ngaji ning Puntang, Bu, rutinan. Saya mau bertanya, beliau adalah mantan pengawas SD. Kula tuh. Ana uang sembayang 5 waktu beli. Puasa Ramadan ora, tapi bakat raweh paling sol. Priben cak Pak Ustad. Ya jari kita nih, ya beli priben. Entah, emang Mas Bulog? Ya mung cuma makenen bu. Punten ibarat wong nyandangan, kalung dinggo, anting dinggo, ali-ali dinggo, gelang dinggo, lambi karo onder beli dinggo. Arane apa kun? Arane apa? Kalung dinggo, anting dinggo, gelang dinggo, ali-ali dinggo, onder karo lambi beli dinggo. Ya waradala ora. Ya arane wong edan je Pak Ustadku sampean sing arani. Lah punten je nomor loro arep takon maning kula kunci sembayang, toli gawa putu, putu taruh ning iringan. Awas ki. Bakal beli ngebul bocah lembut ki. Nah, Allahu akbar. Toli bocah karena gebut saja bolak-balik aja gejik serada terus tekang gulit, tekang nangis. Ya bocah. Kejok pisan. Jadi sing dosa siapa jok Pak Ustad? Arab tak ngomong dikasih dosa bokat blenaken. Ya wis makanin besen bu. Padane anak bocah angon wedus. Toli wedusnya mangani pari. Sing diseweti ke wedusnya tak bocah angone. Ko wedus mah bedue salah. Oh ya iya. Mulane bakat raweh kok aja digawa kabeh bocah sekandang bu. Delengen agama sebelah ning tuang karang sinem lah bocah lembut. Lambine putih, celanane ireng, anggone dasi, gawane kitab Injil. Rap barang kita. Wong lanang sembayang Jumat, anggone kaos, minggure ana tulisan walimatul khitam. Jadi wacan bocah ngguri. Sarungnya padang linting, bolong bisa. Ya, ganti. Paham, Bu? Paham? Oh. Bapak Ibu kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jam setengah roh. Ye, jam-jam itu. Oleh itu gue terus. Kayak tukang parkir. Bokat sampean kuat wis menengahkan ya dodok sampai esuk. Kita marapan balik.
Enak jika untuk keseluruhan riki kita mau ngotobres bae. Kita aus pengen nginum aus ya bae. Bu, kesimpulannya siji punten sing durung lakoni sing lakonane dag cilik salat ku kira-kira dikerepi. Aja wanit tinggal aja wali tinggal salat bagian kliwat daripada beli pisan. Paham? Aja kaya wong bengen, Bu. Wong tua ngaji beli, jampiahan beli, belajaran sembayang, prangsane duhur ku jam 12 bae sange madi. Praga sembayang duhur metu budal. Wong tua teka, tat, uwis, Wak. Lah, jarana ketinggalan pitak. Asar, ora ya maklum wong tua. Jam 4 pengen masar ku. Praga sembayang bubar maning tongol, nggak mau kena baris saja tat, uwis Wak, pindo aja kita orang nyampak. Ya Allah, ya terus harap pirang balen. Manuk ke podang. Ule apa kana ule? Ulune kuning niat arep sembayang tekang tajuk balik. Kebayang-bayang keimpi-impi niat arep sembayang malah balik nonton. Bu, bagian kliwat daripada beli pisan. Ya Bu, siji. Sing nomor loro aja tinggal ngaji. Paham? Ning kene rutinane dina apa, Dik? Dina Rebo jam pira? Jam 10. Mangga diisi. Ya Allah. Kungku garing tak teles kunu semono ku. 40 sampai 40 garing tak teles kunku. Kawak tak anyar kunku. Anu si KM megang absen. Jadi beru. Alhamdulillah diisi Bu. Sing nomor 3 ulah titip kih anaknya sampean. Ya, telung dina kau bengi ujian. Jadi bocah esuk-esuk met soal gawa ning omah. Pesuking mana diantarakan. Ya Allah, boro-boro dikerjani dewek di mbokes sih sing ngerjakaken tuh. Pada nih kene pada. Bayangana sekelas anak 36 100 kabeh. Rankingnya siji kabeh. Bulannya wong wadon kula, Bu, kederen. Pak Mang saja 36 bocah sekelas di ranking 1 kabeh. Jadi kita gampang. Oh bakau gambaan sapa-sapa sing gawa tumpeng-tumpengnya gede, bekaka kayame gede, ranking 1. Paham? Sapa-sapa sing unggah-unggahan tumpengnya cilik, ndog-ndog puyona 5. Nah, angot bakal nanggawa udut jinggo mah Bu. Sing bakal dipropot pada meletik. Ya beli, wis ranking 36. Ya nargana rupa. Paham Bu? Paham? Niku mawon jadi titip ya sanajana situasi kondisi corona ya Allah Bu. Kula pernah ditakoni Pak Ustaz jari corona ku japa, baka corona jari kita kopi rokok anak. Baka kopi rokok laka arana korola. Pak Ustaz, ya corona ku satu anak kayak apa mbuh? Jarane kayak rambutan yang beli kendeleng. Ya Bu, gula pernah ditakoni, ya arep tekarani virus nyong beli ngarti wong tua. Arep tekarani satu anak kayak kenen nyong beli katon. Jadi makanan bakana wong wahim, wong watuk terus nyipret, nempel, ketularan. Jadi punten di kaki baka watuk wahim layu meng sawah. Amberaja ketularan. Ya Bu. Fatawakal Allah. Bapak Ibu kang rahmat Allah Subhanahu wa taala niku mawon ingkang saged kula sampaiaken. Muga-muga wonten manfaatnya kelawan rajaban dalu niki khususnya masyarakat Desa Eretan Kulon Blok Pamugaran kira-kira menjelang dan bulan puasa tajuge masjide
jamaah penuh. Amin ya robbal. Toli bakis penuh aja pada ming selemaning tutugaken. Ibatan tuh kanggo sangu besok kula ning alam akhirat. Ini kemauan ingkang saged kula sampaikan. Moga-moga wonten manfaate. Kirang langkung nyuwun agung pangapunten. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Ibu niki permintaan saking pembawa acara. Bu, ajak kemak balik. Bu, ajak kemak balik. Awas. Sederenge dipun tutup kalian doa nyuwun hadiah Fatihah kangge wong tua kula wong tuane sampean kabeh tangga batur sedulur khususnya jamaah Al Huda Masjid Al Huda bokatan anas sing wis ninggal ya Allah ampuni segala dosa lan kesalahane bokat anas sing sakit ya Allah angkat penyakitnya berikan kesembuhan ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah al-fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayidina habibina syafina karimina zuhrina maulana Muhammad salim radhiyallahu ta'ala tabaraka kulli sadatina rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa din sultanik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa sallam Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa sawit imanana wa asin a'malana wa wasi arzaqana wa ila khairi qaribna wa ani syari abidna wa qdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah fa innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa dzurriyyatana wa jamatana khususon jamaah Masjid Al Huda eretan kulon min ahlil ilmi ya Allah min ahlil ilmi ya Allah min ahlil ilmi ya Allah wa ahlil khair ya Allah wa la tajalna wa iyyah min ahli syarri wal dhair rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir suratul ladzina moga-moga doa kula diijabah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.